và thế đúng sẽ là đầu tiên ta thì đồng viên Synod khoppi phản ứng bên tu ni khoppi thiền họ và thế nên đi mua sao tu phát ở trong anh căng kim kibol nào và chân là đồng viên họ một cái kim họ thì chỉ Ordination service họวันที่พี่มาพัดถ่ายมุสลิมเอาประเทศจุดผ่านมาสานทางวันเกี่ยวเจ้ผู้หญิงก็พัดจ้องสานรักมันสานที่จูวิจิเอเจคติสเตติปูนฮัจจาผู้เด็ดตัวเองสลังปัดปะบุญลังเป็นดลังอาองดีอามาองลุกมาสังเกตผู้หญิงกันจงในตัวพร้อมประเทศเรื่องนั้นตัวนั้นยังมีเสียของที่ชอบดูสิผู้พาสเตอร์ที่ชาวไร่ Moderator KCC Assam ประเทศนี้อาหารก่อนนี้มีเป็นดิ้งเจ้าเพียงเล็ก Executive Secretary ทัศน์ขอสุดเห็นผู้ดูดิ้งคนเป็นดิ้งลายเหตุบ้านนั้นที่มันจะเห็นเรื่องเลยที่จะกินวันนี้ตัวสุดคุณดูเป็นอันที่มีเจ้าสิ่งของประเทศด้านนั้นสุดที่วันนั้นChurch Assam Synod di Kimai Hong yang pindah sampai mujib pakai aja di supi mau jadi nama nanti kibol di karena pro pastor Rabbi Sitlhou Ordain Christian Church ini aku pun legend pastor ini Tekon lalu cunung Thempu Lhanghoi Christian Church Ordain Tekon lalu Kintheng San Sitlhou Christian Church Ordain Tekon Thempu Ordain Christian Church Ordain Dekon khoppi Tungel Kholza Christian Church Ordain Padi sama hocan di nama dan Ordain kita dokter diประเทศทั่วโลกที่ผู้มีเทงโปรเลยที่มันที่เองอะไรอ่ะอันนั้นตอนจนคุยเลยผมคงลำไปลงตึกแล้วก็พาอดีตที่ตอนผู้หญิงสิ่งผู้ยาลงสุขีมีซามีงาหัวเห็นแล้วก็พาประเทศนั้นทำมาที่มาอันนู้นถือว่าให้ที่พาอันนี้ว่าตรงไหนจะเห็นที่ตะบังประเทศที่บอลมาปีก่อนนั้นมาว่าจะสิ่งใดที่พาประเทศจุดทำให้ทางวันนั้นที่ที่เต้วันต่อBrother Sitlhou, before God and the congregation, I want to ask you a few questions about
the call to the ministry of God and the protection of the so please accept it without prejudice. The first question is, do you believe the oneness of God the Father, Son, and the Holy Spirit? Yes, I do. Thank you. And do you really accept Christ Jesus as the personal Savior Yes, and Lord? Are you willing to walk holy ordinances and also to grow up and care for God's people according to the spirit of the Bible? Yes, I do. Thank you. Brother, for all these commitment of yours to Christ, Pastor Sitlhou, Moderator, KCC Assam Synod and servant of God, ordained you to be full-fledged pastor in the name of God the Father, Son, and the Holy Ghost. May God bless you in the future ministry. So conเราจึงลงทางเดียวนั่งมาประเทศขัดเสร็จป้าจะป้าตัวเองเราเองนั่นตั้งศาสนาตัวเองเยซูคริสต์จะรู้อินพูเลยนั่นแหละป้าที่มาในที่สร้างบอกนี่นะAmen. Kakisama. มีผมคุ้มปฏิบัติสุนทรวายของเราแต่ถ้าเราต้องเรียนกงอายุอันนี้ปาคริสตานีบ้างมีเด็กสุนทรเลยกายไว้ที่มาจากนี้แล้วต้องบอกนี่นะ Amen. Amen. Bible through Christian Church to look be dicta, think be the alone, the look bomb now. Amen. Amen. With Lhanghoi Bolivia, who book Malaysia, teacher now who book down the law. A kibol power, the talking out of him, the look bomb now. Amen. Amen. With now man look now. Nataasan na po ito tuloy pagkailan sa Pastor Sitlhou. Moderator KCC Assam Pan sa pa sila nagaw ng pagkikinin. Kung upa Lhanghoi din akting na tulad ng kita. Pagkailan pagkikinin na paman sa pagkain. So we began lang ping tang san. Kung pating sung itibay hong nawa, natal pang yan kung ahin, anay pakistahin hindi natasan. Ito kung itibay hong sung ahin, hindi natin tutuloy. Ay huwag ahin, nagipit ko po na. Amen. Amen. Pating hakset. Pada pa sudah lalu tidak tahu sekali. Temple Kristen Missouri, bahuin boleh kalian pakai di dalam nandok bawina. Amen. Amen. Bible hill Christian Church in Khoppi, Tibia. Itu datang dari pengajian ini, itu bisa bawina. Amen. Amen. Sa ito, hubungan namin ang katong ng ito. Nahi, huli niyang hubungan lang siya pagkailang kaya at ito ang atong nung nalinig na. Amen. Amen. Nang manatasan, nung nagpundo. Yahi, pagkailang sa Pastor Sitlhou, Moderator, KCC Assam. Pa sudah tahu seperti ini. Cici saya tahu hubung pada ini, tapi boleh ngambil kita. Maka begini sebuah permintaan.
Sophie Yendun Thempu Nangman Patil Hatse Pa Tapan Yesu Krista Harau Kintu Natas Yungwe Krista Yesu Ehu Kintu Kanyang Pai Kintu Nakisana Lupa Na Bin Ikiwai Hong Ngao Patil Sungubung Hatana Tong Yan Lupa Nari Anei Pa Patil Yesu Krista Ni Amite Kai Hoyun Be Ting Ting Ayong Ni Nadok Mong Na Amen. 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 Bible Thil Ko Kituk Le Kana Christian Church Tin Long Pi Tuwa Tikta Tikta Pantali Nga Long Ti Pi Nga Long Ti Pi Ko Ko Na Amen. Betul. Môn bé cô lệ cô bung lại xia như hôm bao anh ấy bao tất nhiên nhưng chúng tôi bài bao nào ama làm để là cái này cho hôm bung tụi cái con lệ tìm kia để tìm cái nào làm hết cho nó phòng nào Amen. Amen. bảo bên số pin năm ăn đó nó đa sẵn nó lúc nào tôi nói tôi ra hết Pakaian sa Pastor Sitlhou Moderator KCC Assam Synod hit Pa Tapa Sila Kapo Pinalis Volpean Christian sa Asa Mubu Ipan sa Pinalis Kita Pakai Pagpili sa Pakan sa Sintahan Amen. Sophie Kubret Tunggal Nangman Dong Patim Hatsin Pa Tapa Kedalawa Buntu Katasan Mangina Nghe ta tọa sana Ni Patim Sumubung Kibai Bong Na Wahid Anak Tena Pongna Ekiko Ekipito Na Ani Pa Krista Di Mona Ani Te Yang kau tinggal, tinggal tinggal dong, ikut dong mau mina. Amen. Kebetulan Pakai Bible Thil kita, tinggal tinggal. Selek Christian Church Bible now, untuk di kita tinggal dong, untuk mau mina. Amen. Amen. Polza, Ogumunal, atau program itu dari tam semua Bopung Malaysia, Hakam lupa, pakai impor dengan lupa minam. Amen. Amen. Nama nama taksan, enoklah foto duyai, pakai kata Pastor Sitlhou. Moderator KCC Assam Pa Tapa Kedalawa Buntu Pinahin Palzang Christian Church Hubung Panas Kedalawa Pinahin Pengatur kita Pakai berdiri Menghadap Tuhan. Amin. Whereupon pertimbangan adalah sắp tay tay là cái mặt thật như là tiếng cho con mà tiền
Tuksilre Ordination Set Rinnaw Katangnaw Isang Muna Imang Kating Patay ng Matapani mo sabihin Tungging sa apunin in Twitter Tuni Ipununong Pen Natokit ni Lupita ni Musman Patay Kakin Lupi Takin Lupita Nalengang at natong nga Sopi, minga bawang pakan. Ipal na, log na. Ay ninaw, ipaling pakan. Nang makin bodingin na lang sa ima. Alaw ng pakan. Naminsalin pulit na. Kapit na. Kanil. Ito bang papa, palaw initan na. Nalindong, kabiyanin na nilaw, ikan pambakin Amin, Diphu Pastor. Ordin Thempu kita tumo tilkomna ira mai asarin ama tumano patu na to je toin matom ta o ala kuji matom ta ya
Nation when in Papa Tail United Yesu Christa partner to let about him to be I will let you touch on whom we get to Sitlhou and